I ćao ljudi, s vama sada ćemo snimati Football Strike, kako ga tako zovem. I imamo 14.000 golda i 325 novaca. Pa tako, idemo na free kick. I rekao da ćemo mi Španija uzet, ja sam 9. level i on je 10. i on će me razvaliti. Jupi. Evo odmah prvi branim i on mora onda prvi šutat, ajde šutni. Odbranim. I tako, odbranio sam lagano. Idemo sada ovdje, ovako i fulit ćemo ga, može, jupi. Fulio sam ga, vidiš odmah, fulio sam ga. Eto, dobro sejvo i on, ali nema veze, opet sam ga tako i fulio. A kako glup go. Eto golaj, nije goj glup, goj nije. Šta ću, nemoj to molim te rad, nemoj ga prozivati, ajde Roku brkav s tim. O, hvala Bogu. Vidim se što ovako neka prestaje križa, zato što ne mogu se koncentrisati u fulu i tako da nema veze, neko ne veze. I zato toga se ne mogu koncentrisati. A nema veze. Lagano sam ga spino. I evo gore. Goje. Ja sam rekao da je go, nemoj slagat ni go. A ne. Urango dotijat će se meni vrat. To nije. I match lose bitches. Nema vezi, idemo home, idemo sa shooting rats, idemo race, idemo onda onaj kako bi vam rekao, sad nemam pojma. Idemo odmah rush gađat. Eto. A kako istu ko ja hoću, znači, nije mi jasno ono. Nikako. Pa najbolje, brate. Evo ga, odmah pogodim, da moving thriller. Moving čergot, i da fulio si i ja ću ga dati. Nema veze, oni su bez veze i što ovo zagovorim, nema pojma, moving thriller. Ne fulit. Tako da, a kako on prije mene, nije mi jasno, ovako sam ovako šutit. Ovako gore šutat i ja sam glup ko tup neki. Kako sam ga lagano. Tako. Dobar meč, nema veze. Idemo karijer, idemo ovo, tako da nismo nikad igrali ovo epizod, tako da idemo. Price 1 US gist, kako se kaže, nemam pojma. Isto igram, koliko moram dati, nemam pojma. Tako da, dobro je što sam mogu dati, ali nema veze. Znači ovako samo nek ide. Wow. Bravo. Eto gola. Okej. On je noob koliko vidimo. Okej, noob do noobova. Fair 5 sam odzor. Ajde neka da pogodim, ako ovako bude, to ću probat. Pušću ga jednom da pogodim njega. Jesam glup. A ne! Nama izlazi. Ajde. Stavi. Pobjeda i ovo. To sad proba da njih pogodim. Eto, ovo ćemo neki hak. Evo još. Ok, continue, idemo još jednu utakmicu. Ali ićemo onaj shooting race. Ićemo Brazil, normalno kupa ide brže. Brže nekom mi daj. I da mi je just. Tako da ćemo sad njega pogotovo, jeba čekano, ispobamo neku novu ideju.
Evo ovdje, neću dok se pobjedim, hoću da ga dobijem. Ne, pa eto, sad mi je bio sam ovdje, sad mi je bio ovdje. Evo ga. Ne, pa ne, hoću njega. Dobro, nema veze, ajde. Dobro, pogodili smo je, da ga pobjedim, hoću da izgubim, hoću da njega pogodim. Ali nema veze. Njega gledaj. Tako da. Ajde tako, bravo. Bravo, tako. Bravo, tako. Tako, bravo. Bravo. Ništa, nismo mogli, to ću u idućoj epizodi uspjeti, tako da, nema veze. I nadam se da ste uvijek, kao se ostavite like, share i subscribe do narednog klipa, veliki poz. Ćao!